munini wa Ndongo Yala nini mbungeni ya Senate seneta wa kaunti ya Kitui Enoch Kio Wambua ni wawetaka na mutwaisya wa motaratala wa kukuthwa munini wa President Rigathi Gachagua kuma kivelani mujumbe wa kibwezi cha uthuroni wa siwa wakili Mwengi Mutuse ni mundu munini vyu utena vinyaki uteti wa kunene ya mukamba ona umwe mevo alama ake makibwezi West kuyanana na Kio ni kana oyu savali ya Mutuse ya kiuteti ni thelile itina wa kwetikila kutumiwa ni ndusi ya kiuteti no kana kutata kuvaka ndaka isitwa ya mbai ya mukamba mbaine ila inge anyanya sia gema mandikitwa mauvoli na mosangi ni wako tuvingo ya vilingi na ile vote ni wa Mutongo Iwala ni seneta wa kaunti ya Kitui Enoch Kio Wambua ni waweta mutwaise wa mutalatala wako mukutho munini wa President Rigathi Gachagua kuma kivelani muyumbe wa kibwezi West Mwengi Mutuse ta mundu munini viutena vinya wa kiuteti wa kunene ya mukamba na umwe mevo alama ake makibwezi West na uyusa vale yake ya kiuteti tethelie tina wa kwitikila kutumwa ninzo sia kiuteti na kana kutata kuvaka ndaka isitwa ya mbai ya mukamba mbai ni nyanya sia gema for the community. I mean, that is really a stretch of imagination. Ati kulika Mutuse ndio kunene ambaye amukamba. I'm not sure. I'm not even sure actually whether Mutuse speaks for the people of Kibwezi West. Least of all, I'm not sure kana Mutuse we mwene ni kwenene. I think he can only say things that he's told to say. You know, and here the security yake kuna madhina. Now, who is he being secured against? Mutuse is his own enemy. I mean, kula kuitikala kutumika nai. Mutuse atumikie nai, mheshimiwa Mutuse atumikie nai. Kuyanana na seneta Wambua ni kana chama cha Wiper kina muungamo mulumuka na kiuko atamba umusukumo wako muinuke munini uwa president vala yumbe ma Wiper mata ileo dhiu vitu kanuna muungamo uivi ndani yako kuna kura wake leo kite na vala kuweta tamakethe wa mavuthi kiama na Mutongo Iwake Stephen Kalonzo Musyoka oweta mama yumbe alama neki yesa iku kwa atamba umutalatala utamata na ata vitu muungamo wa chama cha Wiper ya Rigathi Gachagua. Esu ni party position na member yeyote uko support impeachment ya Gachagua kuma chama cha Wiper. Eko atulete msimamo wa chama cha Wiper, decision ya NEC, decision ya PG, sio kana mheshimiwa Webu amweta Fara Maalim. Whatever Fara Maalim does, idieta chama cha Wiper, na nye ta senator wa kaunti ya Kitui, na ta ranking member wa chama cha Wiper. Nye di recognize ya Fara ta member wa chama cha Wiper. Kuma ila Fara wa isye, takedhi wanuwa musumbi, na siana siri street ni kudemand akisio ega kongela siana ngili 5 kila muthenya kuma muthenyosu Fara akili yakwa na mibangone ya chama cha Wiper no aye gutika member wa chama cha Wiper. So Fara does not speak for anyone and that represent any shade of opinion. Ingene wawete tambia Wiper kungamana na Gachagua tayumanito na unyanya wambai iya tuimoma kimani kusiokeanea na andu maitu mamba ila ingesi ya Mount Kenya region under the umbrella ya Gema mukamba oitu nena ni part ya the larger Gema community. Tuina madhina mengi mono NHIF ni mungamizia tuwele nugudwa SHA nugudwa SHIF, something that even andwala mena choma tezekithu kumata lakini wewe wae tela uwoka ni woka.
So we have stopped a system that was working na to introduce system itaudhukoma maitu ma National Assembly maende na kweka yani metu ikithisiemo na andu makuthaitha William Samoei Ruto kila jonzo wazi meke ni lazima meke. Guripoti ya Vlingo Movo Nili na Musangi.